La maquette du castech, tau cum ei uei lu dia, camuscia quera hurtalessa che presenta enquera, a despiei de las transformazius au curs dus segles, lu pla caracteristic dus castech febusias. Un bar poligonau, on sun accustats bastiments putur d'ue parghiglia, ua tu quadrangulara, acabalada sus aquera embara, e ua rat. Mes la sala che tien chens que la maqueta, que si pot vede tanben dus paneus, dap fotos de las etapas de restauracion du castech pucu veriter. Aquests paneus qu'expliquen las causidas heitas ta passar d'ua ruïna a un edifici defensiu du segle XIV. En los tot leie que comprenerat l'auto de la tu grana e perché frinestes e sun murades. Ta fini, lo sou d'aquera sala è non più sencertom che è different du sou de la cur. E volet saber perché? Ta d'acò che calera canet tau castech de Morlana.